da. Hori da bidai honen ezaugarri garrantzitsuena. Gasenbrun batera igotzea, gutxiez, eta neguan egitera ausartu gara. Normalena, udan igotzea da. Nire sokalaguna den Carlos Suárez ere, jakitun dago, aurrean daukagun bidea ez dela batera erraza izango. Acabamos de llegar a Escardú, ya se ven las montañas nevadas, se ve otro Himalaya totalmente diferente desde el aire, ¿no? Claro, desde aquí, desde el avión es muy cómodo y muy fácil ver, pero ahora lo vamos a comprobar. Escargasco, Escargasco. Basque is number one. Number one boss, boss country. You are the boss? I am the boss of Main boss? Avuntir Pakistan, and the big boss of Avuntir Pakistan is Ali Shigo. Burua, neu naizela dio, baina oso oker dago. Espedizio batean, azken finean, denok daukagu garrantzi berdina. Samalaritatik hasita, mendizaletaraino. 7 mendizale gara gure taldean. Bakoitza, munduko mutur batetik etorritakoa. Banakako 7 mendizale baino gehiago. 7 lagun talde bat gara. Winter is coming. Ahí va nuestro panel solar. Si llega esto al campo base, va a ser un milagro. Alex, esta no es la furgoneta que viniste el año pasado. Increíble. Bidaietan zehar, toki asko ezagutzen dituzu. Persona askorekin egiten dozu topo. Eta askotan, lagun onak egiten dozuz. Horrelako harremanak ez dira gautzen. Naiz eta denbora eta distantzia handiek banatzen dituen. Ez gara mendia igotzeko soilik etorri. Espedizio honetan, jente ezagutzeko eta ondo pasatzeko denbora eukiko dugu. Eta horretara goaz ointze bertan, abentura bila. Beste gauza askoren artean, Carlos sekulako artista da base saltoan eta parapentean. Aizu bata. Eta ni berriz, lehen aldiz esperimentatzeko irrikaz dagoen ikaslea. Xarraio, aurrera! Ja, ez da erraza, eta zer? Nienaz atzean geratzen denetakoa, Sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance, and no one even knew it was really only you, and now you steal away. Take him out today. Nice work you did. You're gonna go fuck it with 1,000 lies in a good day sky. Hit 'em right between the eyes. Hit 'em right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See you running for the light. Strolling out of line and drifting closer in your sight. So play it out and wide awake. It's a scene about me. There's something in your way. Pero vaya huevos que tienes, tío. Escucha, que si hubieras tenido algo de experiencia, pero que normalmente se hace un curso. Joder, se hace un curso, aprendes a manejar, has salido ahí volando. We are going to fly. Ekipo guztia jaso ondoren, mendian pentsatzen hasi naiz. Gero torbilago dau. Eta horrek, bururi jartzen dau. Baita motibo hau ere. Nasketa berezia da. Ederra. Poliki hasiko gara. Baina biharko bide tartea ez da erraza izango inorentzat. Hemengo errepideak oso arriskutsuak dira.
¿Qué andas ahí afuera grabando? ¿Qué haces? Pero ven para aquí adentro, ¿no? Que andes grabando ahí fuera. Ay, me voy a quedar tieso. No tienes necesidad de pasar frío antes del tiempo. Es una de las primeras veces que vamos a estar al borde del precipicio. Esto va a ser una constante en esta expedición. Karakoruneko errepideak ez dira ia erabiltzen eguan. Hainbat glaziarrek zeharkatzen dute bidea, eta zubiak ez daude pisu asko jasatzeko egokiturik. Gauza batzuk kotxetatik kanpo eraman behar izan dugu. Errepide hauek egiten urte asko pasa zituzten, eta garai hartan, esaten dutenez, kilometroko langile bat hil zen. Lo miramos todos por los extraños que somos todos, ¿eh? Zein garrantzitsuak diren begiradak. Begiraden bidez, zetasun asko ezagutzeko aukera daukagu. Samalari hauen begiradak bizitza gogor bat daramatela erakusten digute. Baina horrek ez die begietako dizdirak kentzen. Horrelakoa da euren bizitza. Natural onartzen dute. Ez dute besterik ezagutu. Mendia euren partea da, eta eurek mendiaren partea. ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂੰ ਉਹ ਨਫੀਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ Negoziazioak amaitu dira. Espedizioa osatute dau. Gora egiteko ordu aldu da. ਉਹ ਨਫੀਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂੰ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ El primer día hay que frío. ਅਤੇ ਜਿਸੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੂੰ ਪੀਰ ਮੇਰੀਆ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ ਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲੀ Dos de los porteadores se han metido en el río, se han colado hasta la cintura y aquí están intentando secar todo un poco como puedan, ¿no? Neguak ez du broma askotarako tokirik usten. Ezin darreta momentu batean ere galdu. Bihar, kanpamentu nagusira abiatuko gara.